Dobar dan, pratite emisiju Putevima znanja. Moje ime je Olivera Njegovan. Danas su nas putevi znanja doveli do Kikinde i to do Tehničke škole Mihajlo Pupin. U srcu severnog Banata, u Kikindi, gradu poznatom po bogatoj industrijskoj tradiciji, kulturi i vrednim ljudima, nalazi se obrazovna ustanova koja već više od jednog veka školuje generacije stručnjaka, majstora i budućih inženjera. Od davne 1923. godine pa do danas, Tehnička škola Mihajlo Pupin prati razvoj tehnologije, privrede i društva, menjajući nazive kroz istoriju, ali nikada kroz svoju osnovnu misiju – da mladim ljudima pruži znanje koje ima pravu vrednost u životu i poslu. O tome kako izgleda voditi školu sa tradicijom dugo više od jednog veka, kakvi su izazovi savremenog obrazovanja i zbog čega je važno ulagati u znanje mlade, razgovarat ćemo sa direktorkom škole, nekadašnjom profesorkom matematike, Milankom Halilović. Naša škola postoji više od 100 godina u raznim oblicima. Trenutno mi imamo skoro 700 učenika, taj broj je otprilike konstantan, 27 odeljenja, radimo u 3 područja rada: elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala i saobraćaj. Danas ova škola obrazuje oko 700 učenika u oblastima elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja, kroz savremenu nastavu koja spaja teoriju i praksu. Oko 200 učenika svake godine upišemo, dok je broj učenika u odeljenju bio 30, bilo je to 210 učenika, sad je broj učenika u odeljenju 28, pa je nešto manje. Međutim, ove odeljenja su nam uglavnom puna, zainteresovanost je, uvek smo u vrhu zainteresovanosti za upis u našu školu. U specijalizovanim kabinetima i moderno opremljenim učionicama učenici stiču iskustvo iz programiranja, elektronike, CNC tehnologije, telekomunikacija i upravljanja motornim vozilima, pripremajući se za izazove savremenog tržišta rada i dalje školovanje. Što se tiče računarske opreme, mi imamo u školi preko 250 računara, skoro svaka učionica ima ili projektor ili televizor, štampače. Ovdje u školi imamo i 2 učeničke mašine za mašinske smerove, za CNC imamo 2 učeničke mašine, imamo 3D štampač. Kažem, jako se trudimo da budemo što savremeniji sa opremom. Mi se jako trudimo i da idemo u korak sa digitalizacijom. Kažem, naši učenici imaju priliku na licu mesta da u našim kabinetima da to sve isprobaju i istraže. Mi smo škola koja mora da ide u korak sa vremenom. Kvalitet rada potvrđuju brojna takmičenja, projekti i uspesi učenika i nastavnika, ali činjenica da se ova škola danas ubraja među najuglednije tehničke škole u Srbiji. Naši učenici još uvek, bez obzira što vlada da je pad interesovanja za takmičenja u Srbiji generalno, kod nas su još uvek veoma aktivni u takmičenjima i zaista postižu i dobre rezultate. Htela sam da istaknem, na primjer, jednu od radionica koja je bila i koja ima rezultat svoj koji možemo i da prikažemo. To je akcija bila učeničkog parlamenta u saradnji sa psihologom naše škole i kolegom Draganom Odžićem, koji je bio vođa parlamenta. Oni su napravili jedan film Prevencija samoubistava. Taj film je prikazan i na mnogim televizijama sada i dobili smo veoma lepe kritike, ali kažem, to je jedna od radionica koja je bila veoma interesantna i posećena. U Tehničkoj školi učenici danas imaju mogućnost da biraju obrazovne profile iz 3 savremena područja rada: elektrotehnika, mašinstvo i saobraćaj. Možda najatraktivniji poslednjih godina je smer tehničar informacionih tehnologija. Isto tako i elektrotehničar računara i ove godine imamo 3. smer na elektro području rada, to je sada tehničar mehatronike vozila. To je modernizovan smer koji smo i do sad imali, ranije se to zvao elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Vidimo da sad postoji velika zainteresovanost i za taj smer. Što se tiče mašinstva, mi takođe 4-godišnji smer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, uvek je puno odeljenje, zainteresovanost velika. Ove godine imamo izjavu od poslodavaca za 10 učenika po dualnom u tom smeru. Što se tiče 3-godišnjih
smerova upisivali smo uglavnom bravara zavarivača i operatera mašinske obrade rezanjem. Operater mašinske obrade je po dualnom i cijelo odeljenje ćemo ove godine upisati operatera po dualnom. Sarađujemo sa nekoliko firmi u Kikindi, Megafor, Grindex, Lebelier, Livnica Kikinda, tako DD Auto Kikinda. Tako da imamo već tradicionalno, već više od 10 godina smo mi u sistemu dualnog obrazovanja. U oblasti elektrotehnike školuju se budući elektrotehničari računara, tehničari informacionih tehnologija kao i elektrotehničari za elektroniku na vozilima, zanimanja koja prate ubrzani razvoj digitalnih tehnologija i savremenih elektronskih sistema. Područje mašinstva i obrade metala namenjeno je učenicima koji žele da steknu praktična i tehnička znanja kroz obrazovne profile tehničara za kompjuterskog upravljanje CNC mašina, bravara zavarivača i operatera mašinske obrade rezanjem. U oblasti saobraćaja učenici se obrazuju za tehničare drumskog saobraćaja, ali i za vozače motornih vozila, kroz nastavu koja objedinjuje teorijsko znanje i praktičnu obuku. Što se tiče saobraćajnih smerova, tu je konkurencija velika, tu imamo 2 smera, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Oba su podjednako atraktivna i tu se traži mesto više takođe. Vozač motornih vozila je uvek bio aktualan. Mi imamo, osim što decu, što učenike vodimo na praksu po firmama, koliko možemo po zakonu, koliko nam dozvoljava zakon, mi imamo i školsku radionicu koja je veoma dobro opremljena. Znači, mi tamo i za sve smerove imamo dovoljno opreme. Nadamo se da ćemo još nešto modernizovati, ali svake godine nešto novo nabavimo. Eto, za bravara zavarivača posljednje što smo nabavili je bio simulator za zavarivanje koje smo dobili na konkursu NISA zajednici zajedno. Zatim kupili smo kamion za obuku vožnje, imamo još 3 putnička automobila za obuku vožnje. Za učenike dijagnostika na vozilima, sadašnje tehničar mehatronike vozila, imamo i automobile koje ne registrujemo, koji služe samo za njihovu obuku. Naprimjer, jedan od njih je prilično atraktivan crveni Alfa Romeo sa puno elektronike na koje se oni uvežbavaju. Kroz ove obrazovne profile škola nastoji da svojim učenicima pruži savremeno, primenjivo i kvalitetno obrazovanje usklađeno sa potrebama tržišta rada i daljeg školovanja. Pa ja bih im savjetovala da dođu u našu školu. Ne zato što sam ja u ovoj školi, što radim u ovoj školi, nego smatram da je zaista škola koja pruža i dovoljno za one koji žele dovoljno znanja da zavladaju mnoge veštine koje su im potrebne sutra za posao, ali ih i sprema i za fakultet. Tako da sve od njih zavisi. Zašto su zainteresovani, mi ćemo im to pružiti. Da li treba da upišu tehničku školu, a ne gimnaziju, na primjer, to je njihov izbor, naravno, ali tehnička škola će im dati već diplomu i posle srednje škole. Što se tiče ovih drugih smerova, zapošljivost je velika, pogotovo ovi koji su opredeljeni na dualno obrazovanje, ali i svi drugi smerovi dosta lako se zapošljavaju, tako da je preporuka ako hoće da rade, neka dođu u tehničku školu, ako hoće studiraju, neka dođu u tehničku školu. Koliko je danas teško biti autoritet među mladima, posebno kada predajete opšte obrazovne predmete u tehničkoj školi? I kakav odnos profesori grade sa učenicima i da li uspevaju da ih motivišu da nakon srednje škole nastave svoje obrazovanje? O tim temama razgovarali smo sa profesorom sociologije i građanskog vaspitanja Draganom Odžićem. Sliče moji predmete u pitanju su opšte obrazovni predmeti i mislim da kada predajete opšte obrazovne predmete u srednjim stručnim školama, to malo menja poziciju. Mislim da su i deca u startu više opredeljena za stručne predmete, smatrajući da jednostavno to jeste važnije za njihovo napredovanje u struci kojom će se baviti u budućnosti. Ali upravo to jeste, kažem, onako poseban izazov u srednjoj stručnoj školi predavati opšte obrazovni predmet. Ja mislim da mi u tehničkoj školi imamo baš velikog uspeha u tome i da sve kolege koje predaju opšte obrazovne predmete zaista ulažu onako poseban napor
kako bi mi i iz tih predmeta ostvarivali onako baš zapažene rezultate, da li na različitim takmičenjima, da li kroz različite projekte. Naša škola recimo jedna od škole koja je učestvovala u MADAT projektu, to je projekat vezan za migrante. Imali smo dva projekta takva, gdje su nam recimo učenici migranti dolazili u našu školu subotom, državali smo neku vrstu, da kažem, filmske sekcije, gdje smo zajedno, naši učenici migranti su učili kako da montiraju film, kako da pišu scenarijo, kako da na kraju i snime film. U Tehničkoj školi Mihajlo Pupin imamo zaista puno tih vannastavnih aktivnosti koje nisu direktno stručni, nisu vezane za stručne predmete. Pa tako da imamo, ne znam, i dramsku sekciju, i hor, i filmsku sekciju. Bavimo se, vrlo je aktivan učenički parlament, tako da imamo i različite humanitarne akcije. Bavimo se, evo recimo nedavno smo imali turnir u video igricama organizovan u školi, gdje su djeca igrala popularnu igricu FIFA i Mortal Kombat. To je za njih onako bilo jako atraktivno. Ja primjećujem kada druge škole čuju da u Tehničkoj školi se organizuje turnir u video igricama, to prosto privlači đake, ali mi smo svjesni da su to aktivnosti kojima oni stvaraju neku vrstu zajedništva, gdje jednostavno više stvari počinje da ih vezuju za školu. Školu ne posmatraju samo kao opterećenje, kao teret, nego je to mjesto gdje mogu čak i da igrice igraju, gdje mogu da se druže u jednoj opuštenoj atmosferi. Uloga profesora danas je mnogo više od samog prenošenja znanja. Škola je mesto gdje se, osim gradiva, grade poverenje, disciplina, odgovornost i odnos između učenika i nastavnika. Ja od mojih učenika nekako, ne kažem zahtevam, ali očekujem kad ulaze na čas, ja im kažem ajde osmeh. Jer mi smo tu ne da ja sad vičem na njih ili nešto tako, jednostavno da kroz jedan zajednički rad dođemo do konačnog cilja. Ja se uvijek vodim onom parolom, znam da ništa ne znam i ja njima kažem, ja svakog dana učim zajedno sa vama. I kada oni zaista postanu svjesni toga, kada oni meni dođu sa nekom idejom gdje ja sam sklon da uvijek iskreno kažem, ja to zaista nisam znao, hajde poradimo na tome, hajde kad uradimo. Mislim da je to najbolji način da se stekne autoritet. Kažem, kroz taj stav da njima taj predmet, da ne dolaze uplašeni na čas. Jer ja smatram da to nije prava vrsta autoriteta, gdje će učenik ti dođe uplašen na čas, da neće smetati pogled u oči, mada nama ostane neko iz starog vremena da je to profesor sa autoritetom. Profesor sa autoritetom je zapravo profesor koje učenici vole i slušaju i cene i napreduju na njegovom času. To je suština. Da njihov izbor, da se ne vode isključivo nekim budućim finansijskim uspesima ili nekim drugim stvarima. Nažalost, mnogi danas tako posmatraju svet gdje vam je primarno taj materijalni aspekt svega. Ja uvijek stojim iza toga da neko će u budućnosti morati biti profesor književnosti, da ne bi došli u poziciju da za nekih 10 godina nam veštačka inteligencija predaje književnost i istoriju ili sociologiju. Jednostavno mora biti đaka koji će to studirati, koji će se time baviti. I kažem, ja upravo to stalno pričam s njima i naravno da dete koje želi da upiše IT, treba da upiše IT, ali da ne bude samo taj materijalni aspekt i kao mogućnost ja ću se ovdje sigurno zaposliti zato što u životu apsolutno ništa nije sigurno. Mašinstvo i obrada metala predstavljaju jednu od najvažnijih oblasti tehničkog obrazovanja, u kojoj učenici kroz teorijsku i praktičnu nastavu stiču znanja neophodna za rad u savremenoj industriji i proizvodnji. Kako izgleda nastava u ovom području rada i koliko su praktična znanja važna i na koji način se učenici pripremaju za tržište rada, razgovarali smo sa profesorom Rankom Adamovićem. Mašinstvo i obrada metala kao područje rada u našoj školi prisutno od samog nastanka škole. Ako se okrenemo unazad, vidjet ćemo da škola postoji više od 100 godina i od prvog dana mašinstvo je tu prisutno, naravno u različitim oblicima. Došli smo od one, da kažem, manuelne obrade u početku do današnje CNC obrade. Kako se razvijalo mašinstvo, tako su se razvijali zapravo i predmeti, tako su se razvijali i kadrovi, pa i mi sami inženjeri koji radimo i majstori. Prilagođavali smo se, da kažem, tim izazovima tokom vremena i razvića samog mašinstva.
Danas imamo u školi predmete od mašinskih elemenata, mehanike, znači neki, da kažem, tradicionalni predmeti, začeci obrade mašinske, do savremenih CNC tehnologija, programiranja, projektovanja sistema i tako dalje. Učenici zatičemo različit pristup. Ima od onih koji su naravno zainteresovani, imamo one učenike koji jednostavno nisu svesni šta određeni predmet predstavlja. Znači jednostavno prvi put se suočavaju, nisu ni znali da će se suočiti sa određenim stvarima. Znači naravno, vrlo rado prihvataju to, mi im to serviramo na neki lep, prihvatljiv način, na način koji će im koristiti u budućnosti. I mislim da je onako, da kažemo, da je odziv učenika, da je ta povratna informacija na zavidnom nivou. Pre nego što učenici u potpunosti zakorače u svet stručnih i praktičnih znanja, važno je da se postepeno prilagode novom načinu rada i zahtevima srednjoškolskog obrazovanja. Upravo zbog toga, tokom prve godine školovanja, akcenat je stavljen na šire stručne predmete i period adaptacije, kako bi učenici lakše prešli iz osnovne škole u sistem tehničkog obrazovanja. Kao i u svim drugim stručnim školama, mi u našoj školi u prvoj godini, znači srednje škole, imamo taj neki, da kažem, adaptacioni period, gde učenici ne dobijaju odmah one uže stručne predmete. Znači, zato postoje, da kažem, opšte stručni predmeti, a u višim godinama im se javljaju, da kažem, uže stručni predmeti. Pa sad, recimo, tehničkog crtanja koje su imali u osnovnoj školi u vidu opšte tehničkog obrazovanja, sada imaju ovde samo tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, recimo, pa se upoznaju sa mašinskim materijalima. Znači, sve to ide na neki postepen način gde ne možemo reći da je to neki, da izaziva neki, da kažem, šok od učenika, da su iznenađeni u tom smislu. Razvoj savremenih tehnologija i veštačke inteligencije u posljednjih nekoliko godina doneo je velike promene i u obrazovanju. AI alati danas su veoma dostupni mladima i učenici ih sve češće koriste, kako u učenju, tako i u svakodnevnom radu. Međutim, ključno pitanje nije da li će se veštačka inteligencija koristiti, već na koji način će je mladi upotrebljavati. Mi smo sad, da kažem, na početku i moram ispričati samo jednu stvar. Mi smo sad imali, recimo, usavršavanje stručno, kolege i ja smo išli u Beograd na stručno usavršavanje upravo u vezi veštačke inteligencije. I jedan podatak koji je nama stvarno zaparao uši, to je analiza koju su radili američki profesori sa univerziteta i oni su izvršili analizu i jednostavno izneli su podatak koliko je brzo, recimo, struje zaživela u 20% domova u Americi u ono vreme, 50 i neke godine. Znači, trebalo je 55 godina da struja dopre u 25% domova u Americi. I sad, da kažem, spram toga izvršili su analizu da vide koliko je trebalo veštačkoj inteligenciji da dopre u mobilne telefone 25% stanovnika Amerike. Znate koliko je bilo potrebno? Mesec i po dana, manje. Znači, govori koliko je brzo ta veštačka inteligencija, da kažem, prihvatljiva, primamljiva, lako je prihvatamo i upravo tako, mi ne možemo od toga pobeći, pa ni naši učenici. Znači, jednostavno, problem je u tome što samo tu veštačku inteligenciju treba kanalisati u pravom smeru, dozvoliti učenicima da je koriste u pozitivnom pravcu, smeru, znači da im koristi, a ne da im, da kažem, čini štetu i nešto što ne bi bilo, da kažem, prihvatljivo. Fakultet nas je naučio da nije znanje znati, već je znanje dati, zapravo i naći određene podatke. Znači, pazite, vi imate veštačku inteligenciju koja vam omogućuje da vladate podacima. Znači, ne morate praktično ni da znate, bitno je da znate gde se šta nalazi. A ovde imamo veštačku inteligenciju koja nam bukvalno omogućuje podatke u realnom vremenu, u trenutku. I to mnogo u mašinstvu, pogotovo gde imamo razne eksperimente i praktičnu nastavu i baratamo sa mnoštvom podataka, znači to je od izuzetnog značaja. Poseban značaj pridaje se praktičnoj nastavi i saradnji sa privredom, zahvaljujući čemu učenici već tokom školovanja dolaze u kontakt sa realnim radnim okruženjem i konkretnim problemima iz struke. Uz to, škola svojim učenicima pruža mogućnost dodatnog usavršavanja kroz međunarodno priznate programe poput Cisco akademije. Praktična nastava kod nas u školi danas, koja se obavlja uglavnom po dualnom principu, znači, kao što se obavljala nekada, samo to se i danas, da kažem, preformulisano u dualnu nastavu, u dualnu praktičnu nastavu. Jednostavno, imamo u prvom razredu opštu mašinsku praksu, govorim za mašinsko odeljenje, znači gde svi đaci prolaze kroz opštu mašinsku praksu koja se obavlja u našoj radionici.
a kasnije u višim razredima organizovana je u saradnji sa privrednim subjektima, znači sa firmama iz našeg grada, okruženja, tako, koje su zainteresovani da školuju, da obrazuju decu određenih obrazovnih profila, kako bi ih kasnije i zaposlili i tako dalje. Znači, taj dualni princip mislim da na obostrano zadovoljstvo čini korist i kako i đacima, tako i privrednim preduzećima zapravo, i samim profesorima. Znači, jednostavno učenici su motivisani, imaju tu i neku obavezu, jel tako, da bi ostvarili neke benefite, moraju biti prisutni na časovima, rešavati određene zadatke u određenim rokovima. Jednostavno daje rezultate takav vid praktične nastave. U našoj školi imamo 2 obrazovna profila trogodišnja, to su operater mašinske obrade i bravar zavarivač. Bez obzira što su trogodišnji, mi primećujemo u zadnjih par godina i učenike koji su završili, znači, trogodišnji profil, da iskazuju interesovanje za upis na više škole. Tako da to im je potpuno omogućeno i čak šta više imam učenike koji idu, koji se opredeljuju za to, dok imamo i jedan 4-godišnji obrazovni profil, tehničar za CNC upravljanje, znači za upravljanje CNC mašinama, i tu se deca ravnomerno, mogu reći, školuju kako za rad u praksi, u preduzećima nakon završetka škole, isto tako i za nastavak obrazovanja na višim školama i fakultetima. Ne nastavljaju svi učenici put ka fakultetu, ali to ne znači kraj njihovog profesionalnog razvoja. Za mnoge, završetak školovanja u Tehničkoj školi Mihajlo Pupin predstavlja početak radnog iskustva i ulazak u svet zapošljavanja, gde stečeno znanje odmah postaje primenljivo u praksi. U Kikindi razvijena je industrijska i uslužna sredina koja mladima nudi mogućnost u različitim sektorima, od mašinstva i proizvodnje, preko elektrotehnike i servisa, do saobraćaja i tehničke podrške. Brojna preduzeća, radionice i servisi pružaju priliku da se znanje stečeno u školi nadogradi kroz radno iskustvo uz mogućnost daljeg stručnog usavršavanja i napredovanja. Za mnoge učenike upravo taj prvi posao postaje važan korak u izgradnji karijere i dokaz da se i bez fakultetske diplome, uz dobru praksu i posvećenost, može graditi stabilna i ozbiljna profesionalna budućnost. Mi u Kikindi imali smo livnicu koja je radila do neke, da kažem, 2000. godine i ona je bila jako veliki privredni subjekt u državnom vlasništvu. Sada je ona, da mogu reći, podeljena na više manjih preduzeća, privatnih, koje također vrlo dobro rade, i mogu vam reći da je odraz stanja u našoj školi što se tiče i upisa i kvaliteta učenika upravo vezan za stanje u privredi. Znači, kad god imamo dobru radnu organizaciju u ovim preduzećima tipa Mekafor, Grindex, Cimos, Belier i tako dalje, znači i mali pogoni su tu, da ne zaboravim, to su malo privatno preduzetništvo, mašinska obrada i tako dalje. Znači, kad god imamo dobro stanje u tom privrednom sektoru, mi imamo i dobru situaciju u našoj školi što se tiče mašinstva. Znanje ostaje najvažnija vrednost koja otvara vrata budućnosti, a Tehnička škola Mihajlo Pupin svojim učenicima pruža upravo to. Spoj savremenih znanja, praktičnih veština i iskustva koje se gradi korak po korak kroz rad u učionici i kabinetima. Na tom putu Kikinda ostaje početna tačka jednog znanja koje se gradi za ceo život. Hvala vam što ste i danas pratili emisiju Putevima znanja, a mi se vidimo i sledeće nedelje u 18 sati. Doviđenja!